Oke. Dari situ dulu. Ini kayak asisten. Ini apa maksudnya? Thank you, nanti kamu balikin. Ya, kayak asisten sutradara deh. Oke, udah. 1, 2, 3. Apa yang mau aku bilang? Yang tadi. Oke. Oke, scene 3, take 157. Action. Ayo. Ada aja. Ada aja. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this Blessing Friday 20 Alah siam ribun. Aku jawab salah kan? Thanks to orphan family in Reloh Village. Distributing aku. Diamlah Wak. 1, 2, 3. Diamlah. In distributing lah. Lang. 1, 2, 3. To celebrate the coming of Rabiul Awal, Tapi awal project 3. thank you for all the donors and apa? Thank you for your donation. Oh iya, ulang. Tunggu orangnya bisa kali, tunggu diam. Thank you. 1, 2, 3. Thank you for your donations. May all the donors be rewarded by Allah Subhanahu. Thank you for all your